Nshuti z'akadasohoka za Umutako TV turabakunda cyane, wowe wakanze subscribe turagushimira cyane byimazeyo kuko watanze umusanzu ukomeye cyane. Tunibutsa wowe utarayikanda kubikora uyu munsi kuko iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe kugira ngo ujye umenya uko ku isi byiriwe ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Nshuti rero tunabibutsa gukomeza gukaraba mu ntoki n'isabune ndetse n'amazi meza, ndetse munaguma no mu rugo nk'uko mubisabwa kugira ngo mukomeze kwirinda kwandura kiriya cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi yacu. Nshuti z'akadasohoka rero mu minsi ishize nibwo twabageje inkuru uvuga yuko zimwe muri gereza zo mu gihugu cyacu zigiye kurekura imfungwa zifungiwemo kugira ngo hakomeze kwirindwa gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'iyo nkuru rero, nyuma yaho hari iyindi yasohotse ivuga yuko mu bigo ngororamuco badashobora kurekura izo mfungwa kuko nyine ngo ntago ari gereza ahubwo ni ikigo ngororamuco, nk'uko byatangajwe n'umwe mu bakuriye ikigo ngororamuco wari we nta wundi ubone bose ni bamwe Aime. Mu kiganiro cy'umwihariko bose ni bamwe Aime yahaye Umuseke, yavuze ko nta gahunda bafite yo kurekura abantu bagororerwa mu bigo ngororamuco icyarimwe kubera gutinya coronavirus. Avuga ko harekurwa bake bake ariko abananiranye muri sosiyete bakaguma mu bigo ngororamuco bagakomeza gukurikiza amabwiriza ya Minisante yo kwirinda kwandura no kwanduzanya COVID-19. Bose ni bamwe Aime yabivuze muri aya magambo agira ati: iki ni ikigo nyobora, ni ikigo gishinzwe kugorora umuco, ntabwo ari gereza. Twe dutoranya abataha byibura kabiri mu cyumweru. Abaguma muri ibyo bigo akenshi usanga ari ba bandi bananiranye muri sosiyete, akenshi baba banywa urumogi, ari abajura ruharwa. Abo rero ntiwabarekura ahubwo baguma hano tukabigisha tukanabagorora. Avuga ko abasigaye bagerageza kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, abasigaye bakomeje kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima basiga metero imwe hagati y'umuntu n'undi. Bose ni bamwe yabwiye imiryango ifite abantu bayo bagiye kugororerwa muri biriya bigo ko kutagira impungenge kuko abana babo bafashwe neza, barya neza, bavuzwa neza ndetse ntacyo babaye. Uyu muyobozi avuga ko iyo coronavirus itaza kwaduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari ikiciro cya bamwe mu bagororerwa Iwawa baba baratashye ku itariki 26 Werurwe 2020. Ni ikigo kigizwe n'abantu 1700, ariko ubuyobozi bwa kiriya kigo buvuga ko icyorezo cya COVID-19 ntigicika mu Rwanda, ruriya rubyiruko ruzataha nta kabuza. Kugeza ubu mu Rwanda hari ibigo ngororamuco bitatu, birimo icyo mu kirwa cya Iwawa kiri mu murenge wa Boneza mu karere ka Rutsiro, ikiri mu murenge wa Tare mu karere ka Nyamagabe, n'ikiri ahitwa Gitagata mu karere ka Bugesera. Ikigo cya Iwawa kirimo abantu 4326, ikigo cya Gitagata kirimo abantu 561, naho ikigo cya Tare muri Nyamagabe kirimo abantu 1412. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buherutse kurekura bamwe mu bari bafungiwe muri za kasho mu rwego rwo gukumira ko bakwanduzanya coronavirus, bikaba byateza ikindi kibazo. Nshuti rero z'akadasohoka za Umutako TV, murabyumva neza ko ikigo ngororamuco atari gereza, murabyumva neza nk'uko bose ni bamwe Aime yavuze yuko buri cyumweru barekura zimwe mu mfungwa ziba zifungiyemo, nubwo we akomeza avuga yuko atari imfungwa ahubwo hariya abari mu kigo ngororamuco. Murabyumva rero ukuntu bihagaze. Inshuti zacu turabakunda cyane, mukomeze mukande subscribe kugira ngo mukomeze mugerweho n'izo nkuru zacu nyinshi tuba twabateguriye. Munibuka gukomeza gukaraba mu ntoki n'isabune ndetse n'amazi meza, munibuka no kuguma mu rugo kugira ngo mwubahirize ibyo Minisiteri y'Ubuzima idusaba mu buryo bwo kwirinda kwanduzanya icyorezo cya coronavirus. Murakoze, ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde kandi ikomeze ibarebe icyoroshye.